ni kadit Darshak Meghalaya bat ni priang sngobhai pi baro syakan katup kubor menta ka janmit barshwa bangin pai syaki kubor ke benia ni lepet syai kimat bekongsan Yok pediang Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ya keburam bahak lidu keri Cyprus ka Grand Cross of the Order of Macarius Tree ha ka jingnet yok jat ka jong u ban kentiu ya ka jingade ha pedeng ari Penmena katanat kampok yang kesorka pedeng ban penlong ya ke jinglum khajana samari haki ar benta ke beningkong kan sedang nadu ke Syitarik Urisau arajar atungri. On penlong ya ke jing penwandur biang ya ke jaka balik ya ke kamtsniu ban penyap ya uraja Raghuvanshi. Nasyai kesni ong ke DGP jong ke jela ikong Ida Shisha Nongrang. Bat bahak kesorka pedeng kendai spak Sunway Point Arpunyo Klur Tingka na kebenta benchna ya kesurok tura bypass ke baat kendai point not like kilometer ha Meghalaya. Kikubor kibabnya. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ulayok pediang ya keburam ke bahekdu jong keri Cyprus ke Grand Cross of the Order of Macarius 3 ha ke jinglet yuk kejat ke jong u Sham Mediterranean nation. Haba penpau ya ke jing sngongu na ke benta ke ni ke jing ai buram Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ula IT ya ke ni ke kusnam sya ke jingade parlok ke bas camp ha pedang ke India bat ke Cyprus. Menteri Rang Badu keri ula ong ba ka ni ke jing ai buram ka de ke jing ai jing itu ya i 1.7 billion ngut ki nong shong shnong keri India bat ka de ke buram na ka benta ke jing klan bat ke jing ai nur jong keri. सम्मान केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का Ka tenat ki kampok ye yang ka sorkar pedeng minta kasni kala penmena ya ka tarik ban penlong ya ka jinglum ya ki khajna samari jongkari ka blak mi lenti laslem. Kasien ka beningkong nadu usnam arhajar khatway ka bala penkrek haki ar benta ya ka bala rai ban sedang ha ka Syitarik Urisau arhajar arpun riu bat Syitarik Uleber arhajar arpun nyo. Ha kasien ka beningkong ya ka jing nyo ya ka jingdon ki briu on le lingba ki core computer ka ban pensuk ya ki briu ban ai jing tip na la ki jong ki yeng lingba ki smartphones la ni ki wede ki rinsan. Ya kebentar ke beningkong kabalak hot ke House Listing Operation HLO un sedang ha ke Syitarik Urisau arhajar arpun riu kaban lum ya ke jingtip badan kam ya ke yeng ki sem ki baken top ya ke jingdon jing em ke kamai ke kaji ke jinglong ke yeng ringkat ke jingyo ya ke ke boarding ke pankhana kat ba ha ke bentar ke baar on penlong ya ke population enumeration ke ban sedang ha ke Syitarik Uleber arhajar arpunyo ha ke ba on lum jingken chapang ke jingdon riu ringkat ke jingtip halor karta ka jinglong kinthai rang ka puli puthi ka kam ka jam ka nyam bat ka ktien kren jong man laka une ka khot jong kilong ye ki pulit ke Meghalaya ken sa penlong ya ka jingchna penwandur biang ya ka jaka le kamsniu la syai kasngi kum shibenta jong ka jingtokit ya ka jongki halor ka jingja ka bala pau pertai bha jong ka jingsha penyap uraja Raghuvanshi. Ka Director General of Police ikong Ida Shisha Nongrang ila pentikna ba ka jing tokit kala ya chat da ka jinglap ya ka jing shisha halor bon ki AKA. Ki bor pulit kila tray shitom ban pentikna bo on la ban yoklum ya ka jing shisha ringkat bat ki sabut ki babiang. La kami linti ba on sala ban pendep ya ka jing tokit hapo kapor balamang ringkat ka jing file ya ka charge sheet. Whoever the latest update is, yeah, they were brought here last week, and we got 8 days custody, police custody. Investigation is going on. A lot of the
loose ends are being tied up, and we are leaving no stone unturned to ensure that the investigation is foolproof and that we do have a very solid case. We do have enough evidence, and we are hoping to complete the investigation and ensure that the case is charge-sheeted within the mandated time. Ka sorkar pedeng kala bahak kendai spak Sunway Point Arpunyo klur tingka na kabenta ka jingshna ya ka surak tura bypass ka ba kendai point not lai kilometer ha Meghalaya ka ba temu ban penduna ya ka jing dheng ka kali hatura bat ban kam penyar ya ka jing penyaso ya ki surak baro ya ka ni ka rai la penbena do menteri ketenat road transport and highways ka sorkar pedeng unitan Gadgari. Kani kasurok bypass kan penyaso ya kasurok NH spa arpunyo B bat ke NHR spa katnyo bat onshna ya ka kum kasurok tulin rengkat ki pave shoulder. Kani ka projek kalong ka badonkam nakadaw ka jinglong kongsan kasurok NHR spa katnyo ha ka penyaso ya ka Guwahati Syadalu. Kabalong ka Jakasor ha ki kaput jong ka India bat ka Bangladesh ka badon ya ka checkpost jong ka tenat custom. Ha ka waipat ka liang o Vice President ka BJP na ka jela Ubadeiru UMDC Ketura Bernard and Marak Ulayaro ya Menteri Ketenat Road Transport and Highways ka Sorkar Pedeng na kabenta ka ne ka senjam bat uloong baka ne kan penduna ya ka jing dheng kali hatura bat kentiu ru ya ka jing penyaso ya ki surok ha ka ne ka than. To our Union Minister Sri Nitin Gadkari ji, who has sanctioned 951 crore for almost 30 km of bypass, Tura bypass, which would ease the traffic congestion in the town of Tura. This road will connect NH 127 with NH 217, and the road from Guwahati to Dalu will be easily connected through this bypass. This is a very great initiative for which I express my gratefulness. Director ka tenat ki kam jengok kai perthai ke jela ubak Cyril V Dingdo ula kentu ya ki try jengki hotel ki guest house bat barok kitu ki berpenbiang ya ki jakasa ban pendrung kerteng ya ki nongwan kai syaka jela lingba ka Meghalaya tourism app kenang ban pentikna ya ka jingsngan bat ban yada ya ki nongwan jengok kai. Haba pentip halor kani ke app kabala pendon kam da palat sanpho nak sispa kinong ai jakasa uloong baka jing pendon kam pura ya kani ke app ban pentikna ban babaro ban penyo ya ki jingtip ki bakongsan jongki nong wan jugo kai perthai bat kan pensuk ki bor pulit hakano kanu kapor baki don kam. Understand that any tourist who comes to Meghalaya, especially to places like Sora, they need to stay at least a night or two in the state, for which we have introduced more than a year ago, in fact, the Meghalaya Tourism app, which is an app wherein all hotels, homestays, guest houses are mandated to do the check-in process through this app. And why I'm saying this is important for your viewers to understand, because earlier the system was people would take photocopies of the ID of the tourist, take their names, contact details, phone numbers, and then manually submit these details to the police thana. Today, through technology, all the police stations, the SP and other important officials are integrated on the back end of the app. So once the check-in is done through the app, there is no need to have a physical form or a record. So in case there's someone gets lost or there's a criminal element who enters your hotel or homestay and the police need to track that person, easily on this database they're able to track that. And hence, I think this is the right time to again re-emphasize. I'm happy to share that many of the hotels have registered, but about 50% today are doing the check-ins on this app. That also not very frequently. I would urge all the hotels, homestays, guest houses, you name it, whatever units provide accommodation facilities for our tourists to use this app, because it's a very user-friendly app. Superintendent of Police Traffic East KHASI Hills District Uke Prasad ula pentikna baka tenat pulit ka yo pediang ya ka jing betha na Commissioner of Transport ha ka baidai bat ka jing perking ya ki kendon penyat kali. Barulah pentip bala betha ya barok ki snat trekam ki pulit traffic bakin kemi penia bat mentalasi halor ka jing don ki nong IY bean ya ki kali ne ya ki thuk jong ki beriu shimen.
Ulmaham ru baladalap ya kinu ki bale ya kan ka kam klem ka jingyo ya ka permit lani ka registration ka babiang kin mat ya ka jing pensitom ka bating Order, in pursuance of the order issued by the Commissioner and Transports, we have activated our ground staffs, all the traffic personnel, to go for checking, and whoever is found during the checkings, we will take the appropriate actions according to the evidence. This is for the East KHASI is so far concerned, because the thing is that it will be applicable in the state of Meghalaya since the Commissioner of Transport, he has already issued this order. So this will be implemented throughout in Meghalaya. Ka dorbar snong dong ka jong ka snong shangling ringkat bat kirang ba snong jong ki prateli ki snong menta ka sngi ki lala ban penbet ya ka jing jong ka jing bret ya ki jabo jaban ki snong hapo ka sor nong po la san sngi lenter ki nong snong ki snong ki bera hapo nong po ki la mat ya ki jing halor ki jing bam la ban bret ya ki jabo jaban ha ka jaka bret ha ka ba kham hashwa ka snong ka khang ban bret ya ki jabo ha ka te ka jaka Henry Hadin ke jinglet jurep bat ke jingya kran peliu jingmut menta kasngi la ailat biang ban bret ye ki jabo da ke jingkular ke buat penyat district UMLA ke thain bat ki wei pat ki buat penyat ban pen urlong ye ke jingdawa jong ke snong shangling ne penbe jela pediang ye ke siti na kaliang jong ka snong shangling kabla kersan dak sinjuk ka snong bat bagi lang yo bania keren sani ban address yang gitu jing don kam kala ande badi bat surok kala ande ban penbahai kan ke jaka bat ba ha ka widi bat ka jing khang ke jong ke snong sangding ban likret ke jing jabo kade ke jing sisa bat ba kidi hok hi ban le kumta namar ba ki jabo ki belalang hantu lalong sisa ke jing ta ya ka leher ke bagiring mensim dan syong mensa gede gede sisa Chairman Jong ka Meghalaya Loka Yukta CP Marak minta ka sngi ula banjur halor ka jingdan kam jong ka jinglong khut ban jingkin kle ha ka rukom sinshar ula kren ya ka ni ha ka program ya kren shaphang ka jing sinshar ka babha lingba ka Institution of Ombudsman ha tura Christian College baula ai ya ka jingbatai ba jilio halor ka jingmut jong ka jilla ki benta ba kongsan bat ka rukom trekam jong ka jilla ka bakenthop ya ki kam thau an bat lum khajna. The purpose of organizing this event or this talk was to give an awareness to our students, mostly to our students, about good governance through an institution called Ombudsman. And these are something that which our students, in fact, the citizens are not aware of. So Sir C.P. Marak has graced this occasion to give us an insight about good governance through an institution like Ombudsman. Komisi Benta ban rakhe ya ka World Elder Abuse Awareness Day ka District Legal Services Authority kala penlong ya ka health camp na ka benta ki temmen ki kro ha God's Dream Old Age Home ka badon hakinshi Maute Jrong ka bahap hapo ka Eastern West KHASI Hills District. Ha ka jingyalam jong i Chief Judicial Magistrate bat Secretary ka DLSA Nongston i DMKS Shadap kani ka program ka penshay ya ki temmen ki kro shaphang ki scheme ki jingyara ba pher jong ka sarkar na ka benta jong ki. Ha kani ka sngi la penong ru ya ka free medical check up ya ki temmen ki kro ha ringkat bat ka jingsam ya ki dawai ba kongsan. Ka Bright Star Academy Nongston West KHASI Hills kala rakhe ya ka lingko dap snem ka baningkong jongka da ka jingye soy ya ka sekolah bat ka Maukhar Sports Club kani ka jingye trelang ka thmu wan plilat ya ki khna pule na Bright Star Academy bani lek kai hashlong lingba ka Maukhar Sports Club. Ya kani ka academy la ai kerteng hadin jong i Bright Star Kharbudon i bala klat no ka bala ple patba ha khat sauterik rempang arhajar arpusau ya ka bala sedang ai jinghikai ya ki praphongut ki khna na keleng ki benta ka West KHASI Hills bat ya kani ka program la samru ya ki sirnon. Academy hado universitas Bangla ilalang program ini. Pagkilong somot nilangkan kata tukang ini coach apalagi siang jongsar apa dulu ini kau head coach jong academy. Ilapia yang ini
hal lain kategori kata ulang terus nasisi 4 poin KHASI. Mentang yang nyepek ya kejing long jingman ke sumineng hatura. Kajing kriat kalong 40 degree Celsius bat kajing shit kalong laipo degree Celsius. Kajing sengem ka hau-hau mentang kesengi kalong prapusan na kesispa. Kajing hap selap kalong 40.0 milimeter. Habap hai pat senong bak shilong kajing kriat kalong 4.0 degree Celsius bat kajing shit kalong 40.0 degree Celsius. Kajing sengem ka hau-hau mentang kesengi kalong kendai po na kesispa bat kajing hap selap kalong 4.0 milimeter. Kat bah haju waipat kajing kriat kalong 40 degree Celsius bat kajing shit kalong 40 degree Celsius. Kajing sengam ka hau-hau mentang kesengi kalong kendai penyo na kesispa bat kajing hap selap kalong 1.0 milimeter. Shillong. Te paralok atung ila poisha ka bakut jong katuk kubor jengi mentang janmit hadu bengin de syambiang bat pi la syai kesengi kuble pi baro. The leaders at the